Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Tatang, agbayad ak iti tuition fee inton umay alawas. Hay! Pasensya kayon, tatang Kaya't kung amin ti makalpas iti panagadal ko, iso nga anusandak ko maapagadalan. Ay, aniyan aya. Sa pailim makatiparya keng taraw. Tatang, May lumlum tayon iti utang, anak kaw. basit lang anusan tatang, makaturpusak tun. Ala, padasak tagdis kita anak kaw. Padasak nga umutang kin ni kumadrik akareng. Anusan da kapagadalan tatang. Tano makaturpusak kat adan na talgada panggadak, siyak tumuti mang suporta kada kayo. Rumbang laang adon tirigrigat ko ken ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno adamat agas ti bambanog kaw. Nay na, pasensyakan pare Pidong. Awan kwarta kita takagap-gapo kiti doktor. Ay sayang, unaknod da kwarta mare. Ang sakit ka magayam. Ay, awan nga rod, nairanranamit. Iso pasensyakan Ay, pagutangak ngatan ngay. Hey, Ay, di, dakot siya nga nagsardeng iti batong yumare. Sino ti akin logan iti dayta? ay, tay agpapautang day ta iti porsyentuhan. Di ta karo ba ti gagara na? Ha? Agpapautang? Wan, ngamdakkel ti porsyento na. Urayan Mabalin ko nga tati umutang kenkwana. Wan ngamdakkel ti porsyento na. San abale? Uray ta dandanimot agturposan di anak kaw. Mabitain. Sige ta kasaritak manday tanga agpapautang. Ala, sumra kasar. Inatnagan mo itayan. Andro, tata. Sir Andrew Gayam. Pasinsyam ti balay may. Tamarmarban. Ha? Ngam pumintas tao. Dano makaturpos ti anak kao. Kat madan iti napintas at trabaho. Agbalin to a mansyon daytay. Ay wansal. Uray 10,000 pesos ti utangak. Anya nga iti maikulateral yaw, tata. Adda ka di titulo ti dagayaw. Ay awan sar. Saan mi dagaday taoy? Dagati kabagyak. Anya? Adda ka di tarakan yo abaka, winunwang. Ay, awan sar. Tay agud lang nga aso ti adda, sar. Mabaling nga isula ang ti kolateral ka. Inayon kon tay agsarot apo sa may. Ha? Ay, awan atata. Ladingitag, ngam saan nga umdas dagita a kolateral. Anya? Hay, anya nga ta ayat. Amo kon sar. At dagayang maikulateral kao. Madamag kumansar. Baro ka kadipay? Wen tata. Husto nga raon. Mayat sir. Mayat launay. Iso ni Ana. Di napintas nga anak kao. Hi, nice meeting you, Ana. Kastamat kan ka, sir. Jacqueline Pagaro. At dagayam na pintas nga anak yaw, tata. Ay, siyempre, sino pa'y kumatimalaan na nga'y? No, sana siya. Ha? Sa bagay matkit di tata.
Sige. Panawan kayo man, pay. Tainak mangisaga na iti merienda. Siyakon, tatang. Siyakon. Ay, saan? Saritan pa'y lang ni Sir Andraw. Sige, sir. Agsarita kayo pa'y iti anak kao. Adto iti pagbayad mo iti pagadalan nyo, anak kao. Agyaman nak, tatang. Ngam, kurang daytoy. Ipaunam pa'y laeng. Ha? Kukwam ti 5,000. Takukak mo ito'y 5,000. Sige nga, Rod. Ipaunak pa'y laang daytoy, tatang. Wan, anak kao. Sige, ta, at napapanak. Ha? Papanan nyo ngay? Nakpaduan to'y kwarta. Tatang, at dapay udik iti tuition fee. Amang ano nalipatan yon. Hay, sapay na ibusin tayo binulod ko a kwarta. Naipaabak ko iti sugal. Anya? Kat kasano nga rodan ngay? Apay ngamin ang nagsugal kayo. Ambay anak ko. Tawagak ni Sir Andraw. Bumulod ak manin iti kwarta na. Ala, adun din nabulod yu akwarta kan kwa na. Ngam sa bali mati pangus-usaran nyo, tatang. Mailumlum kayon iti utang. Ay na, saan na bali? Tanasingpat ni Sir Andraw. Saan anaimot? Hello, sir. Nayunak man pa'y tay na utang ko kin ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta kay. Sige, tata. Baunin nyo ti anak yaw. Taiso ti pangtadak iti kwarta. Ha? Wan, sir. Kuyugay. Apay, saan ka diya makawayas ti anak yaw, tata? Ha? Makawayas matkit di Sige nga, Rod, sir. Baon ko ni Ana. Pagsarakan nyo ngay, sir. Sir, sa anak nga inom iti arak. Padasam basit laeng. Sigin, may sala asyat. Kwa. Alan, no mainom mo daytoy, itad kumatan ti utangan ni tatang mo kwarta. Iso nga, alan. Ana, hani, agringkan, aldawan, mangantan. Oh, ape anak igtot ka nakakita kanya. Sir Andrew, anyat kaya tasawon da ito Ay ayatan ka, Ana. Nakasagana ak amang ikalay sakan ka. Tata. At sangitam ngay, Ana. Diyak kaya ti makiasawa iti da diya tao. Idarom ko ta ginundawayan nak. At dalakit din laok na iti arak ngayon painom na kanya kiso nakaturugak. Anya nga idarom. Si kamat lati may babay no kasta ti aramidam. Makiasawa kakit den kin ni Sir Andraw. Uray tabak nang. Di kan to agregat iti sidong na. Kana mga no pagadalan na kantaw. Kan adda na pasama kiti nagbagatan yaw. Isungag kasar kayo kit den. Ikasar ko ni Ana, tata. Gamda tayo lati agsilibrar. Ha? Saan tayo nga agawis iti tao? Da tayo latan. Kanti mang kasar kada kami. Anya? Praktikalin ti biyag kita. Imbis sa gastusan tayo iti kasar, ipautang ko laangan. Tapno ag porsyento pay. Ha? Uwan si Kalatasar. Kan kalpasan ti kasar, makipagnaid kamin tupay la dito'y balayo. Madamagamin ti panang tartarimaan da ti balay mi. Uwan
Awan problema. Ayos laeng. Di ka madanagan, ana. Pagadalan kanto. Ay-ayaten ka, ana. Ay-ayaten ka, kunak. Sungbatan nakmat Maturog takitin. Di naktalikudan. Aniko, anya ka ka di nakmasmasan. Masaksakita anak, Andro. Kasano? Aging papakipot ka pailaang. Pakipot. Oh, kwartayo tatang. 2,000 pesos dayta. Wow! Salamat, Andro! Umdas ka di daytan nga allowance yo? Wan barok, sobra pa'y Sige, ikan kay tumanan. Thank you! Patpatgag unay amanugang! Nay, imubing ka paripidong. Thank you, Mare! Gamgagagay na tadamat nga rod pagpaubingan. Aya, imbag man pare. Nakamanugang akmat ngamin iti adda mabalin na. Iso agagangay na, Mare. Ay ka mayat Gamapay nga ijay balayo ti pagnana danda nga agasawa. Ay, hun mahit ako. Madama kano ti panakarinobit ti balay da Andro. Ay, kasta aya. Ang aman niya jagwarwara sa damag pare. Pudno aya nga ing kolateral mo di anak mo kan ni Andro. Anya? Ay, sino tinang ibagay ti dayta? Ibagam ta pasubsoba. Ha? Paldala kanyak dayta. Iso atilay bagbagada. Sino tinang ibagay ti dayta, Maray? Ay, kwa. Ay, jak mo malagipon pare. Nalipata kon. Lumabasak pa'y Mari Kareng. Nay, papanamanan ngay, paripidong. Inal daw mo tarong warkan. Tenak man nagpasyar. Nay, kabarbaron sa mantabado mo na, pare. Di mo pa inikat day tatagnan. Ay, Wayne. Basta kastanan. Tapno madlaw akagat-gatang. Nay, naimbag ka pa'y. Kaslado akanayon ti kwartam, pare. Gagangay iti adamanog ang nabaknang Kita tulilok nangina day tayo. Tan madlatay baknang amanugang ko day tayo. Ha? Kunto'y kwintas ko kita Intan matla ni Andro day tayo. Anya? Nuwan gaya, pare. Da kayo matisarsaritaan dagiti tattao. Ibagmagada limastog ka. Ta nakamanugang kakano iti agpapautang. Ay katsawan dati kayat da sawain. Paldala kanyak dayta. Wala akong pake. Naimbang nga oras mo, Kabsat. Ada ka din ni Andro? Adasal, ngam nakaturag. Sino da ka disal? Anyat masapul yukan kwa na. Nabayaga na sapsapulak tiawanan ba'y na lalaki. Ada basol na kaniyak. Ha? Ne, apay sal? Sigun nga na driver ko ni Andro. Nagtakaw iti kwarta. Kanintaray na tilugan ko. Anya? Inalilaw na tayo ni Andro, tatang. Anak ka. Peke ti kasarmi.
Ay, At damat gaya ming kasarnan. Kat nagado ti babae iti biyag na tatang. ala. Bye-bye amaw. Uray ta na tiliwain. Nakabalo dun na anak ka. Tatang. Awanan ba inday jay alalaki? Nang limlimo lagayam. Punak no puno abak nang. Agim babak nang lagayam. Sa namagayam akwarta dagitin inted na kadata anak ka. Naimpaglakid din dasan na ka na si kugantawanan ba na lalaki. Wan nga rod anak ka. Ay, sorry anak ka. Makonsensya Tempasubo ka anak ka. Parparamag ko anak ka manugang akitibak nang. Manibrong magayam tawanan ba na lalaki? Dahil ito matamari ka rin. No saan nagapukin ko na? Saan ko kumanam amo dahil ngandraw? Ala, saan kayo nagpabasol, tatang? Tasan mat lang amo ni nana ka rin tipon na kinatao dahil nga Andrew. Wan matkit di anak ka. Ala, sorry man din anak ka. Sabay ko mata mapakawan na. Sakbay ang mga dangka, panunutampay iti maminribo, tapnawan to ti pagbabawyam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.